Mfethu wala phone yathini into yefoni kaloku. Bafethu lo mthetho usathetha ngezefoni kodwa naleya izolo ayikahambi mfethu. Ayithengisapho nelawe cause yaziwa phekasi. Kaloku mfethu senjiba akhona most my friend sikuba ngiyayisela lempahla. Imashe grand. No, mfethu awunakwazi ukuthi akumabenki kaloku bayathethisa abaya ngabo bafuna ukokoko liye. Yakhumbula lo nto sabethwa. Lo mthetho. Uyathanda kanjani ufani ngathi mose sirobha ifoni ezingathengiswayo kanye into nento yabona ulwatha kuba lapho uqalile ya kaloku kanti into kathayi mathethami intoni kokunini kutheni ninjena ngo yo tatizo hamba mkhulu wenjalo mkhulu wakhe izilehe zokuhlala kuthithwa abayibhasi Ana bangena just nje imali yawo. Yeah mkhulu. Yawo just nje. Yazazi zakho. Yebo kathi nje awusetha mfethu. Urumani usekavini mani into evula uthetha rumani Anufuna kuma makho kuthi. Anufuna mama lekaka le. Ngena phika urumani le wait kabe mathiteni. Nasikarelo manapa tasi shine oba man dino ba 2 mkhulu wakhe 2 rand londunayo. Enza mbiza mani nozala zambizi nozala mani. Ngizethile mani. Matasa thethiso sonke bagwinya nelanuka Rumani kexakeke kasi. Ufuna mama wakho kuthi. Anufuna mama wakho. Cela imali yakho. But uthetha ukuthi angawumuntu right. Yebo unosala phetshe nawe. Atatito. Zameli number ka mthengi mama. Mama, anifuna mama lekaka. Hayi manjonga. Asibana warisa yawo. Uthi namhlanje ukuthatha. Ithatha advantage. Yini tati? Checkeza walk, Utheni sikhomela ngebhasi. Rand. Jonga 25 rand is 50 yapha. Yabona nejikisa wala 50 rand etango. Kataba lo 50 umbilo uthini? Impandla. Nazi izlehe. Noma le moto izothatha yena. Dola. Ayisaba. Noma uzothatha yona le manje. Utheni time yalamhlita leya. Isipita kangaka le brand mfethu sikabuye nguye. Oh yathatha udiyo hala tayazithanda nemoto zabantu. Usandothenga imoto. Ukhwela imoto zabantu. Yazi namjida kuthiwa ivukela. Uthi? Yakavukela. Ngeke ndazive zo. Ezawotshongwa ngeke ndazibambe zo renga. Kwakhaba umlenze. Ulungisa la wena ubuye cherry. Ayivuki la wena. Ngokuzayinceda nepilisi mos nabayisebenzi xa 45 nge45 ifonini. Phengaka. Jonga la sithi mabe right jonga mfethu. Awuti-right. Uzala uzabaphola. Imali la. Nemali ntwana fundini. And singayitya sonke imali cause kaloku umfethu unozala wakho nginozala wethu ngathi unozala wakho afana ngathi Unozala wethu. Lemathinta abasethenga. Mina ngibhadala basathemanga ukhangela usimu. Yamazda. Nanku manje. WhatsApp naye manje uthi lapha kwesistrato mantazi ma. Noma mela wena awuthi yami yabo wachusa. Taya. Ukhona usimqondile apha esibangweni yabo. Yena manje yami ka. Mamela ke enenala lamajita mhlaba azokufakela njani le webhaza kufakela yabo mfowethu. Uze taya. Yeah mani awuthi Funa yena jonga mfethu le-out yami funa ube ndidlulisela out yami. taya. Ufuna isimu. Taya. Yabona nalo. Taya. Yabona nalo. Taya. wamkhupha imehlo lamntana lomshita. Bengafuna identete lonto. Vanilla way toxic. Ubona izinyo lamshita. Alunywa ngamntana. Yaphela imali yomthini. Ngithini tani Constantine yeke le we. Mamela. Hey wena insane phetha ngokunestina.
yaphela imali alomthithi umbona ingaqhelile yaphela imali yakhe nganorafa utami yabo sipholile lamazika sikiba kamnandi every day like nakanjani lapha yabo Ngithini nomntana uzangigqiba. mamela bayabuthanda ubomi bakho sani Ngiyeke. bathi athami nawe uyazibheka ubetha ngocama uthami ufuna lomncama kulume uthami nguhayi hamba nayo Salapha malomntana ma. hamba nocama Manje utangifumanele 1K yami, manje ngithele 1K noyiniko omnyeke. sakuphathela la 1K uhlalaphi mfethu Ya, tazama nama sikhapele out machazama. kuluma ucama urenza Ngithathela uta yami. Ata yami. Echazali. Ongoro. Mani. Wenda fethu. Akona manai